Dostlar, assalomu alaykum. Hurmatli mekendештер, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bazar Alam kanal katıluvchilari. Bugün 29 mart 2025 yıl. Чүй облысы Соқұлық районы Соқұлық мал базарында olsunlar. Өткен базарда 24 жылда адашып қалдырмын. Ошон комментарий жаза берип элдер. Так, биз муяктан баштайбыз. Койдун жүнүн алган базардын ичинде уже күн ысыйт нам буйруса. Ошондо бул кой жүнүн алган кишилер керек болот. Вака жакшысызбы? Канчадан алып атасызбы койдун жүнүн? 200'den öyle. 200'den öyle 40 atası. Yoksa üyler varsa 40 arası. Aa. Yoksa kança baştan jogorу болуш керек экен? 50 baştan öyle olsa barara gidecekler. 50 baştan 40 baş olsa barбай koyuyorlar mı? Ya barara sen al koşnalar var. Жалгыз эмесsin. Yoksa telefon numarayı aytıp ketиңиz. 551 51 16. 0500 51 51 16. Жақсы, мына достар. Шабасыздар. Biz анда базардын ичиге кетти. Ya bular alındı, satılау ya baka. Siz tartmayın, men koyları tartıp atamın. Айтпай koydu bay. Videodan korkmadı ekan. Bozanчы başlayız. Sizler толкалайкты басып колдонуңуздар достар. Каналга катталганды унутпаңыздар. Рекламалык кызматы номер 777 84 96 48. Бул менин номерим. Вайка, ассаламу алейкум. Бул кимдики балар? Козулук эле. Я Вайка, сиздики я? Булар сиздикин көргөзбөйм да. Кеңес көрүшөбүз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Бұл жерде қошқырлардан бір-екеу бар окшойт, а? Бирене қошқыр бар екен. Нарқы, же бұл ба? Нарқы. Қалғандар ұрғачылар, а? 19 жыл. А бұл сіздік емес пе бұл? Қаншынан дейді ма ұрғачылары? Ұрғачылар мен екен, 35-тен. О, 35. Қайсысы жүз? Мына олар. Бұл қанша бұл жашы? 2 тиш. 2 тиш, 100 мың. Нары қозы, нары чағады. Олды? Алда жүз. Олдағы 100 мың. Ama ortada uç. 35'ten de. Urgaçlar eki tişler 100 min eken. Urgaçım o toktular. Kozlar. Kozlar 35'ten. 35. Varın linya bir demeler olsa gerek ha? Fransa. Fransız. Fransız linyadan nadaksa. Tabi üstünde boğalar eken. Yaxşı. Çarva koyulur. O kozlar kancadan? 13'ten baykesin. Evet, 13 milyon deyim. Koz. Ama o çoğun koyulur ço. Yok ayka. Çoğun koy çoğun ak. Çoğun koy 30 milyon. 30 milyon. Evet, ne diyor koz. Var kozu koyulur mu ne olacak kozlarlı? Yalnız 8 milyon. 8 milyon deyim. Yalnız kozlar. 8. Olar koz eken ha? Bular kimdeki şef? Kancadan bular? 150 dolar. Hayır dostum. 4, 5, 6 baş baş onda? 7 var. 7 baş. 150 min son. Hopşu 150 min son eken ha? 7 baş. 2 koy kozusmen. 2 koy kozusmen, 3'ü tokta. Kozlar. 3'ü tokta. 9 aylık, 8 aylık. Ana bunu koy tokta kalsın. Olar tulu itti. Oşolar çettekiler. 150 min son. Deniz sallık. Evet, жақсы. Hayatı qarauç. Evet, buydakta yok, moğla maqtayız. Qochqorlar. Ha, bular. Qo'zi qochqorlar qanchadan? Meniki 17 mingdan. 17. Так, o çoğun koy ekan. Buldak koy. Kimniki ekan bular? O koy qancha atış? 35 min. Qancha atış bu? Tegörök. Ha bunisichi?
Бұл да 35 мың. Төгерек. Жашы төгерек мынaka. 35 мың. Бұлар боз mu қысыр ба? Qo'chqormen жүрет, qo'ch qaytarolmaydi ekan. Qo'chqor менен жүрет. Точносын bilbeymiz. Bunday bu 35 мың. Бұл sıralışı. Mınaka. Assalamu alaykum. Bular urg'achi erkek. Ular urg'achilar ғой deymi? Ular qanchadan? Urg'achilar 22dan. A qo'chqorlarchi? Alaykum assalom. Qo'chqor bular bor. Qancha bu? $1000. Liniya kорабль. No 50 ming, no 20. Bu 25 ming mi o? 25 ming. O 50 ming. Maka. Kulak. Kulak qarаңыздар. Bunlar qancha ekan? 20 plus. Qancha o'rasın? Az bir ko'ringlar. Ko'rmayman. 22. Tak, uzun bol os. Ne qo'ylar. Cho'ng qo'ylar ekan. Yo'q, qo'ylar qanchadan? 30 mingdan. Bularning tishlari qanday? 4-6 tish. Bo'z qisir. Qisir deyman. 4-6 tish. Bo'z emas, qisirlar ekan. Ya bu to'qlar qancha ekan? 18 mingdan. Assalomu alaykum. Yaxshi o'dan sovuq. 18 ming. Bit bor urg'achi. Kashtandan ekan, kashtan nimaga. Bular tish buzilak boshqa. Yo buzdi. Tish buzilak 18 ming. Kemi var bunun? Dostlar, kemi bo'ladi deydi. Yaxshi. Assalomu alaykum. Ko'tang urg'achi bor ekan. Qanchadan bular? 30 mingdan. To'qtilar. Tish buzdi? Qancha? 30 mingdan deydi. Qaysi kanal bu? Bozor olami. Bozor olami. Takmaga qo'zlar tatamiz. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? 12 mingdan. Bular qancha oyliklar? 4 oylik. Erkek urg'achi aralash. Erkek urg'achi aralash. 4 oylik qo'zlar 12 mingdan sıralıb turadi. Bozor olami. Qanchadan ekan bu qo'zlar? To'qtilar. 27 mingdan. Liniyasi o'zi kerak bularni? Qaysi liniya? Qaysi ekan bilmayman, biroq liniyani neveresida. Liniyasi bor ekan dostlar. Endi o 27 mingdan. Yaxshi. Voyga qanchadan ekan bular? 55dan. 55 mingdan. O cho'ngi 55 ming. Ile bu kichkinasilar. O satılıb ketdi. Qancha ketdi u? 30 mingdan. Ha, bularchi? O qancha tish mi? 6 tish. Bular 55. Qo'zlar. Bular to'qtilarmi ular? To'qtilar. Uchovi? 55dan so'rab o'tasiz. Yaxshi. 55dan so'rab o'taman. Qo'zli qo'ygancha ekan? 25? 25 ming. Nimaga? Cho'ng qo'zli qo'ylar. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Bot. Bular 65 va qo'zli qo'ylar. Qo'ylar qancha tishlar? 6 tish. Bu 4 tish deydi, 6 tish. 8 tish. 4 6 tish. O 8 qo'zsin. Bozor baho berdi ularga. Berelega. Baho berelega. Bu qo'ylar qanchadan bu aka? 40 ming. Assalomu alaykum. Qo'zli qo'y 40 ming deydi. O qo'zli quyrug'i moshina qo'y. Qanchaga bu?
Bonga bor sizmi? Yok. Assalomu men bozor alamı. Qancha ekan bu qo'zi? 100 ming deydi nega. Ondan mashina ekan. Qarangizlar. Qancha oylik? 4 oydan o'tdi. 100 ming so'm. Tak, bu liniyasi bo'lsa kerak-da. Liniyasi, lem kartasi var. Lem kartasi da bor ekan, liniya gigant deydi. Qo'chqorda bular? Qo'chqor. Yaxshi. Havo qo'zicha. Urg'achi 35. Urg'achi 35. Nimaga? Yaxshi. Qo'zi qo'chqor izlaganlar, bu qulog'i qancha ekan ham? Qulog'i boshqacha joylashib turibdi. Nimaga? Buni qulog'ini qarangizmi, buni qulog'ini qarangizlar. 19 deydi. Nomer aytыңыз. 0778 455 405. Dostlar çalasın. Ondan maşına ekan. Tak, bu çarva qozlari sıraychi. Qancha jigit? Ya. 13 mingdan. Urg'achlarmi? Urg'achlar 13 mingdan. Buna ke. Brend setdagi qarasham. Qo'chqor bular? Qo'chqor qo'zilari. Qanchadan bular ham? 35'ten. 35 mingdan. Kemi bor? Kemi var ança-munça. Ancha-munchalar? Ança-munça. Buna. Ancha-muncha kemi bor ekan. Quyruqlari boshqacha ekan. Nimaga? Qo'chqorda qarangizlar do'stlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaysiz? Yaxshi. Yaxshi. Qancha Rozon kunda? Jiroza. Bu qo'ziqo'da. Ikki tish. Ha, ikki tish. Bir jash. Ikki tish. Butu qo'zi. Ikki qo'zi, no'g'lar qo'zi. Tak, bunun liniyasi qaysi? Bu liniyasi Botaniki. Liniya Botya. Primoy bolasi. Nemi? Yuk primoy bolasi. Yuktun primoy bolasi deydi, nega Botya. Bo'yi qancha bunun? Boyu 94, 95. 94, 95 bo'yi. Tak, bahosichi? 350 ming so'm. Do'stlar. Onda olgan qo'zi qo'chqor. Tak, bularchi? Bular qo'zilar bor. Bular da qo'zilar. Oho, mana mordasini qarangizlar. Karbonost. Boshqacha ekan. Bu da qo'zi. Ko'tan qo'zi bor. Bunun liniyasi qaysi ekan bu? Qara. Ber, mana. Nima? Gigantniki. Mana do'stlar. Gigant. Gigant. Liniya gigant. Nimeniki? Bunisi-chi? Aqsaqalniki. Bu madan oqsoqol. No'g'madan aqsaq. Ha, bu. Ha, bulchi. Al, nasorokniki. Bu masarok. Qana qulog'ichi qulog'i. Bunun kulağı 22. 22. Benimki 20 plus. 20 plus. Tak, bo'yichi bo'y. Quyruqdagi 96. TikTok'umuzdan bu 96. Bu 90. Bu quyruqlarini tüs qilib kesib yasabsiz ha? Mana. Uyda jasayt o'xshaysiz. Tak, bularning bahosi qanchami? Bazı narkoga 7 sürü otur. 7 ming Oga 7 ming dollar so'rayapti, mana do'stlar. 7 ming dolar. Arkanıkta 250 ming. Bu 250 ming. Bu 7 ming dollar. Ha, bu 150 ming ha? Yok 350. Ya 350 ming kechirasiz. Hozirlaydi unutib qolibman men. 350 ming. Yaxshi. 3 qo'chqor sizga qaraydi ha? Bular da var. Ha, bular da bu. Mana do'stlar. Tak, bu qanday qo'chqor bo'ldi ekan? Qo'ziqo'da ham bular. Krasavchitiki qo'zi bular. Liniya krasavch. Qo'zi tish. Yaxshi. Mana quyruq. Tak, buning bahosichi? Bu 150. Bu 150. A bulchi? Bu 45 ming. 45 ming. Bulda qo'zi deydi. Bulda qo'zi qo'chqor. Bularning nemi qo'zi tish bo'lganda qancha oylik to'shnasi? 11 ay. 11 ay. Bulda 11 ay. Bu böyle başta olup kaldı o diyeyim. Ha, bunlar şu an kaldı.
Бул дагы почти болуп калды. А булар да сурап эмне? Bular 10 aylıklar. Булар 10 айлык. Экөө тең, а? Eko'ta 10 aylık. Булчу. Bular 2 tiş. Бул 2 тиш, муну сурадым жана. Жакшы. Номер калтырып кеттиңиz анда, номер. Телефон номер. 0500 04 24 90. Достор, чаласыздар муну. Булардын эми кеми болот да, түшүрүп бересиз. Жо, окончательный магазинский баасы. Жо, базардабыз го. Базарда, жакшы, түшүрүп берем дейт мына. 5 кочкор, козу кочкорлор. Жакшы сатыңыз. Достор, чаласыздар. Так, бул жерде дагы кочкорлор экен. Кочкор эле тарта бересиңер дейсиз. Основной кочкор базар. Канча экен бу кочкорлор? Кочкор кимден? Канчадан? 100'den mi? 4 кочкор 100 миңден мынакей достор. Бул куйруктарыны 11 aylık koz var. 11 айлык козлар, тиш эми бузат. Куйруктар мощный экен. 100 миңден. Булардын линиясы болсо керек, а? 80 milyon. Линия 80. Мына достор. Hazır fiş pazarı. Онусу Bardak ile. бар. Bardak fiş pazarı. Kozu fiş mi Козу тиштер. Болду, козу тиштер. Так, буларга баа канча берди? Bağberle hazırla geldik. Баа берилекпи? Мынакей. Баа берилек дейт. Bular sörse bir yerde. Буларды канчадан бересиз? Hem gelişemiz gelişimde. Наркылар да 100дөнбү? Onu 4 koşmuyor da 4 koş. Булар да 100 миңден, а? Кеми болот. Kim var ha? Kim var? Кеми бар дейт мына. Булардын линиясы кандай? 80'lik bardağı bir. Баары 80. Кулактары, наркылар канча? Kulakları 20 21. 20-21. 21'den narakan mesela 21'e geçiyor. Жакшы. Мына. Телефон номер калтырыңыз. 500 0500 60 60 73 73. 73. Мына достор. Чаласыздар, урукка кочкор керек болсо. YouTube. Так, мынакей. Булар. Бага канча экен булар? 14 15 16. 14, 15, 16, 18. О, чоңдор 18 го дейм, а? Кара. 18. 14'тен 18'ge чейин. А булар кимдики? Alar Astormanık. Alar 25'ten. Булар 25. Бул да сизге карайбы? Азыркы мо кочкорлор эйс экен да. Ушул номерге чаласыз. Мындан да тандаса болот дейт мына. Жош. Так, мынакей чоң койлор. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Kudaydı, şükür. Так, бул жерде канча баш кой бар экен ака? 21 baş. 21 баш, а? Канча тиштер эми булар? 2 tişten öyle 8 tiş geç. 2 тиштен 8 тишке чейин, мынакей достор. Булар бооз кысыр. Bozu da var, kısır da var. Боозу да, кысыры да бар дейт. Так, баасы канчадан эми булардын? 25 mi? 25тен. Kuruka. Курук. 20 канча башталса 25тен болот, а? 21 başta. 21 баш. Так, 1'de 2'ni алам десечи. Öydürüp botu. Анда Tandağanga misalı 5 тандамай. baştan 27'den biraz. 5 башты 27ден. 1 2-ниче? 1-2 olganda 30 pul koyup koyam. Kara istegaysı koydu var. Смотря кандай койду аласыздар, мына карайбыз дейт. Çoğun koyuyor. Pazarda boşu koyduğu koyduğum çoğun koyuyor. Чоң экен, жакшы. Так, базар канча берет эми баа буларга? Pazar badeli verilir. Can geldik anam. Bunday sattık, tandap sattık. Сатылдыбы? Kozlar satıldı. Жакшы. 30'dan gitti. 30'dan өйдө кетиптир. Жакшы, телефон номер калтырбайсызбы эке? 709 0709 57 57 02 02 72. 72. Мына достор, чоң койлор керек болсо чаласыздар мына. Кысыры да, боозу да бар экен. Бул жерде сойгонго да жарай тургандар бар экен, мошен.
çalasızlar. Так, bu koylarda görgözekçi. Bu çoğun koylar ekan. O qanchasi ekan? Assalomu alaykum. 6 tiş. 6 tish. Bulchi bular. O жаңа tiş жарат, o 2 tiş. Bul 2 tish. Bu жаңы tish buzib da. Yaxshi. O figurni ekan. Uchotang urg'achida. Так, bu bo'z bu. Kaçkan koçkordan bilmeyim dur. Qachqani? Koçunu aytalım. Yaxshi. Qanchadan so'rab o'tasan bular? 3'e 110 bin. Üçöğü 110 bin so'm. Buna. Bozor qancha berdi bu? Can gelin. Can geldiniz. Kirgende bermedi. Verdi. 100. Şöyle 100 berdir kirgende ama. 3'e öyle. Так, şunday bağlar dostlar. Onda qarab turak. Vayga, assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshisiz-mi? Qanchadan so'rab o'tasizlar bu? 27'den. 27 ming. Bar urg'achlarmi? Qo'zuvi. Tish buzgani bormi, yo'qmi? Birovi var, ha? Yaxshi, mana but urg'achlar. Bozor qanchadan berib o'tadi bu? Uluk beri o da 23 canından beri 23 jarımdan. Yaxshi bunaga. Yarın emes de bro. Tushunmadim. Gündülerge beri o da. Jundularga? Yaxshi, mana dostlar. Telefon nomer qoldirmaysizmi? Aytingiz. 504 0504 22 22 0084. 0084. Dostlar, çalaslar. Bular kemi bo'libdi? Kemi var da bularning. Evet biraz yoluna ötüyorum. Yaxshi. Kemi bo'ladi, yo'luna o'tib beramiz dostlar. Bunaga bozorda mal ko'p, algan kishilar az dostlar. Или yem boshtalib qo'yatmoqdi. Biz videoni oxirlaymiz. Sizlar tokka like'ni bosib qo'ldaningizlar. Kanalga qatnashishni unutmangizlar. Biz ham uylarga qaraymiz. Bu birinchi chiqarilish bo'ldi dostlar.